Penblwydd hapus I ni. Penblwydd hapus I ni. Penblwydd hapus pob lwc, babe. Penblwydd hapus I ni. A chwathu'r canwyll. 1, 2, 3. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Ydyn ni angen neud, na dim ond un achos ni'n un. What? Na gwen hip-hips ar gyfer pob blwyddyn? Wyt ti'n jocan? Na, I thought that's how it works. So you think I had works. 33 hip-hips yn mis Hydref? Yeah. Na, hip-hip I would hwrê, expect tair nothing gwaith less. bob tro. Fe jyst yn mynd hip-hip hwrê. Oh, so tair gwaith, so un mwy, achos nath i ddim ond neud 2 and that's gonna irk me. Hip-hip? Hwrê! Hey! Oh, Penblwydd hapus I ni. Y pan fydd hapus I ni? Ni'n flwyddyn yn oed. Ni'n flwydd oed. That's the one. Sut ti'n teimlo? Oh, just barod I wynebu'r byd. Ni newydd ddysgu sut I gerdded. Literally, really, fel podcast. Fi ddim gwybod lot am babis, so, yeah, fel podcast. Well, o'n i'n late bloomer, 18 months cyn I ni'n cerdded, so actually, sydd yn esbonio'r flat feet, I think. Oedd ti'n... Flat feet? Oed ti... Mae Debbie flat feet. Oed ti wedi gofyn fel stuff o hwnna I mam ti? Fel ti'n gwybod beth? Ddim really. A ti'n gwybod y stori ffynnu am fel baby books ni? Oh, yeah. So, o'n I bai bod nhw'n cofio off top I pen nhw? Na, yeah, I have no idea. Mae'n ffynnu. Wel, achos fi wedi bod yn meddwl cael, chi'n gallu cael llyfrau I mam neu dad neu mam gyd ac I, whatever. Mae fel tell me your life story. Yeah. So wedyn, mae fe am bywyd nhw. Yeah. Yn that cute? Fi eisiau cael un. Yeah. Bydd ti'n meddwl bod hwnna'n cymryd loads o amser yn nhw'n lenwi mas? Na, nath dad Sam neud un. Ond he might have answered one word. So who knows? Tell me about your childhood. Fine. Great. Lovely Sam. No. Wel, gan bod ni'n 1 mlwydd oed, oed ti, fi moyn I ti rannu, un o hoff atgofion ti o'r flwyddyn diwethaf o ran y pod? Ooh. I've got mine already. A fi? Ydy'r llyn? Yeah. Which, hilariously, the least listened to episode. Yeah, ond hoff I viewer. Mainly chos the vibes. Yeah, oedd yn real pain in the ass, cos ni'n methu, oedd ddim laptop gyda fi golygu fe. So nes i'n siarad ar ffôn fi, and it wasn't playing ball. So yeah, os ydych chi miss o'r episode yna, which apparently nath rhan fwy ohonoch chi, nathon ni recordio pennod ar y llyn yn Lucerne. Yeah, pan nathon ni Massive Euros, oedd yn class. Mod neis, yeah. yeah. Really cool. Oh, yeah. Fave. A hoff pennod fi, Oh, gosh, ti'n cofio nhw fel? Maen nhw gyn blend mewn un gyda fi. Fi ddim ond yn cofio rhai ohonyn nhw nawr, achos o'n i'n uploadio YouTube a couple weeks ago. So fi fel, oh my god, cofio fan nath ni siarad am hwn. Yeah. Mae rhai ar y dechrau neis, achos nath ni testio wneud yr group chat thing. Am y 2 bennod gyntaf lle o'n i'n gofyn group chat ni cwestiynau am fel perthnasau a pethau. Yn neis clywed fel atebion nhw I gyd. That died a death. Well, yeah, nathon ni... Fi'n meddwl o'n i'n gofyn gormod o wedyn dim digon, so that was that. Yeah, we weren't consistent enough. Classic, that's us. Oh, well, ni'n trio, okay. Ni di dod y bell. Fi'n siŵr meddwl fel, os oedd unrhyw features arall gyda ni, a fi genuinely ddim yn cofio. Ni wedi fel dod o rhai mewn o'n heb cael nhw mlaen. Again, consistency ni. Fel, nath ni chwarae game gay or not gay. Unwaith. Oedd hwnna'n eitha fun. Oedd hwnna'n quite fun. Falle dylwn ni wneud Bring It Back am y Penblwydd, ond Christmas edition. Slay or not slay? Yeah, slay or not slay. Yay. Okay. Ydw i'n gallu gamber y reit fyna? Y goeden. Ydw i'n gallu, yeah. Yeah. Ond falle dere dangos ar camera hefyd for the TikTokers. Okay, so ma fe'n... Bysyn ni'n gweud eclectic, bydd a lot o bobl yn gweud tacky. Tacky? Yeah. Brysur. Really brysur. Fi hefyd... Dim thema. Ti heb... Ni'n siarad am ornaments y goeden, ond ti heb really space o'n nhw mas yn fel... What bydd y pwynt rhywun yn y cefn? Na, as in, ma'na rhes I gyd mewn ar yr un lefel. Yeah, ti'n iawn, actually. Ti angen fel... Yeah. Fi just ddim yn... Fi just ddim yn poeni. Na fair. Ond fi'n licio fe. Mae dyn ni, just I esbonio, so mae dyn ni cwbl o fel filler baubles fi'n galw nhw. Yeah, ydy hwnna BBC Radio Cymru 2? Mae hwnna yn un, actually. Reppin. Yeah, reppin. Imagine os ni'n cael orchard bauble ar goeden. Wel, oedd pobl yn cysylltu fewn I gael reina. Ond ymysg y pethau eraill, mae dyn ni otter sy'n sefyll ond mae'n mynd I hedfan. Ti'n gwybod taw Otto nickname fi am Sam?
A mae hi'n galw fi'n beaver. Ac ar pob canol. Sorry, Don't what? ask. Ar bob garden, we have some sort of otter and a beaver together fel amalgamation. Sorry, chi'n mynd i ffeindio otter a beaver gyda'i gilydd mewn cerdyn? Na, AI. Na, mae hi'n design nhw ei hun. We get to see, yes. Okay, anyway, yeah, otter. I don't know if I can tell you the difference between an otter and a beaver. Oh, you can. Oh, yeah, but then again. A beaver's quite small. Well, ar y cardyn ma fe. I don't know about real life. Okay, fi eisiau neud slay and not slay gyda'r rai rain. Okay, so the dinosaur at the top, not slay. Slay. However, the gherkin in the Santa hat, slay. Oh, yeah, Yeah. Don't I just do a couple of favourites? Yeah, okay. Oh, the favourites. There are favourites. God, Imagine mae hwn yn Toy Story a ti newydd dweud to their faces, mae dirty faves. Yeah. Savage. Well, Mae nhw'n mynd I fel plot o this year's. Mae hwn yn ffefryn bach. Pickle yw e? Christmas pickle. Christmas pickle. Christmas pickle. Slay. Slay. Easy slay. Undeniably slay. Undeniably. Mae hwn yn ffyn achos nathon ni gael hwn, achos dyna'r flwyddyn, mae'n gweud y flwyddyn nathon ni gwrdd arno fe. 2024. What a year. Bobl. Oh, that was last year. Disco. Sorry, o'n I fel... Disco ball, ydych llynedd, ie. Champagne. A bottle of champagne yn stick mas o'n fe. Mae dy fi stori neis Nadoligaidd am champagne, if you have a moment. So mae partner mam fi, John, mae fe yn champagne fiend. How the other half live. Okay. A pob Nadolig, this is my favourite thing, am mynd draw TV am Nadolig, yw the champagne is popping. A did he know Nadolig, actual real champagne? Actual real champagne. Did he know just Dim Nadolig? prosecco, John? Na. He know nothing else, summer barbecue, champagne, love it. Sam, living the dream. So mae newydd dweud bod fe, mae newydd prynu, mae'n obsessed gyda fel antiques, I've just tapped Okay, yeah. Mae newydd prynu fel swan fountain, water fountain feature thing. And Ble mae hwnna'n bit? Tifas, okay. And Sam gave him the great idea, champagne in the fountain. Wyt ti'n gallu yfed o wedyn, though? Well, braidd fod glanhau e. Thoroughly. So fi fel, okay, is that like waste of good champagne? John's got plenty of bottles of champagne to be wasting, if I'm honest. Okay, Good nôl for John. i'r Christmas decks. Oh, sorry. Just un mwy orffen? Un mwy, yeah, please. Oh, of course. Fi'n meddwl bod ni'n methu. So mae dyn ni hwn. Meth cael gay podcast The here. Christmas papaya. Yeah. Mae'n edrych fel, ti'n cofio'r llyfr o'n i'n siarad, oedd y ti'n siarad am... Nag o'n edrych fel yr un oedd hi'n dal. Actually, mae e lan fyna. Yeah. Mae'n chilies yw'r ein ar y llyfr, ond... Nice. Edrych i unrhyw un sydd ddim yn edrych ar Instagram ni, a sydd just yn mynd off the audio nature of a podcast. Sut bydde ti'n disgrifio fe, Cat? Mae'n edrych fel vagine efo crystals porffor yn y canol, fel bach o disease going on the vagine. Oh, well, mae ddim mae really fod yn papaya. Right, fi ddim di cael cos mae'n edrych fel hwnna. Fi di cael cos mae'n edrych fel papaya bach neis. Nadoligaidd. Yeah, mae'n loads, mae kitsch mewn. Oh, ond fi just... Fel, this is very, you could see this yn John Lewis ar hyn o bryd, y goeden yma. But this isn't a trend, this is a lifestyle. Yeah. Dwi'n ddim yn mynd I newid, this isn't a phase, mum. A God forbid, mae dyn ni goleadau, dim just bright blue, ond hefyd... Maen nhw'n wyn. Yeah, maen wyn mor llachar bod nhw'n edrych yn las. A wedyn mae yna hefyd layer o goleadau lliwgar. It's a lot. Ydy i'n coed yn y chi lan? Ydy, nes I roi y lan eitha gyn. edrych? Gorgeous. 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 Mae na, dwi ddim yn fel un lliw, ond mae fe'n aesthetic, beth ni'n dweud. Bows, tartan o stuff fan o fe. Yeah. Wel, pawb yn gwybod fi'n hoffi rhywbeth bach yn wahanol. Ti'n beth, falle dylsai roi llun lan o hwnna, llun lan o un fi a cael pobl I fawtio. Yeah, that's what we'll do. Well, just cos ti'n competitive o ti eisiau ennill. But fi ddim yn poeni, achos fi genuinely ddim yn poeni bwys sy'n hoffi hwnna. Fi'n lyfo fe. Yeah. Ond I obviously concern fi oedd bod y rage ddim yn keen. Ond mae hi'n hoffi rage hapus. Mae hi fel... A ti'n beth? I like it, it's different. Dyna gyd sydd actually in... That's all that matters yn y tŷ yma. Dim ond bod rage yn hapus. A fi? Na. No, maybe. Just rage. Yeah. Well, okay, gan bod ni bron yna nawr. Happy wife, happy life yna. Yeah, exactly. Gan bod Nadolig, round y gornel bach. Yeah. Advent calendars. Yeah. Oes dat un? Un really basic stuff yna, dairy milk Cadbury's. Gathon ni un o'r reina. Old school. Yeah, love that. Gathon ni un o'r reina yn gwaith. Oh, nice. Mae'n fi'n £1.50 o Lidl. Nice. So mae dy fi dau eleni, achos nath dad, Sam, prynu un I ni, yr un, cute. A wedyn, un o gwaith. Ond fi wedi bod yn cael, I don't know about you, TikTok content galore o gwahanol advent calendars. Oh, rhai really moethus. Yeah. A fi just fel,
pam ti'n gweld yr arian? Ti ddim ond yn mynd i gael fel shit yn y fe. Wel, ti'n gwybod be? Ti'n gwybod dyn ni the Marks and Spencer's hookup? Cos mae mam Rach a chwaer Rach yn gweithio M&S. Shut up! I did not know this. Ni'n cael 20% off popeth. Gan gynnwys pan mae 20% off popeth. So ti'n cael 20% off the 20% off? Yeah. 4% mwy na. Oh, yeah. So, maths. Well, we're just back there, actually. Ond, when you think about it. Ond, yeah. Wow. Wedyn... So ti ddim angen bod efo nhw i cael y discount, ti jyst yn mynd mewn Fi gwybod bod willy-nilly? Rach. Yeah, but as Rach gyda in... She's got the hookup. So, nath mam hi... Shout out Trace. Hi Trace, She's love. definitely ddim yn gwrando. Na, fair enough. Ond mae e'n lyflu. A nath hi roi advent calendar M&S i ni gyda fel all the nice beauty toiletry bits. Beauty calendar, okay. So mae job yna, mae'n fel boxes bach. Stunning. Really, Love really the dda packaging. so far. Yeah. Stuff ar y perthnasoedd di bod ynddo fe. Oh. So like nice stuff, cowshed stuff. Ti'n gwybod beth, mae ffrind fi Slow, dim dyna enw it was Lowry on Slow, mae di hi hwnna, and she's been doing the TikTok content o agor hwnna. So mae'n bod yn gwylio hwnna. Ond nes I weld rhywun the other day yn neud un, designer. Sorry, Designer? Dior. And it was thousands of pounds ac oedd e'n shite. Oedd e basically just yn perfumes. Ond mae hwnna just yn, mae rhywun just eisiau Stupid, yeah. Fair enough, os ys ti fel millions o followers ar TikTok a ti'n mynd i cael return trwy hwnna, fine. Ond ti'n just yn prynu for what? Yeah. For what? Os ti'n ni'n beth o well gyda ti, okay? Yeah. Gwario 1,000 o bunnoedd ar, beth fel favourite brand ti? Right, nawr fi'n fel quite into Adidas, fel ti'n gweld. Okay, ti'n gwario grand ar advent calendar Adidas. Neu fel Rose Guitars. Yeah, ti'n cael un peth sydd yn really nice and the rest is like paper decorations, chocolate, blah, blah. Neu, ti'n cael £1,000 worth of dairy milk calendars. Like worth your money, £1,000 worth of chocolate. Ond fel rhywbeth genuinely really, really dda. Yeah, dairy milk. I'm not spending... O na, am fel yn yr un Adidas, dillad. na, yr un Adidas ti'n cael fel 1,000 o bunno. t-shirt. Oh, well then na. Yeah, this is my point. Mae pobl yn gwadio'r alen yma'r shit. Pa maen nhw'n gallu cael dairy milk. Yeah, maen nhw yn fach though dairy milk, shrinkflation yn y. Yeah, ond os mae gen ti 1,000 ohonyn nhw, Catrin. Bydd o'n sick. Tower of dairy milk. Yeah, fi'n buzz na mae bwyd Nadolig. Oh, so beth chi'n neud? Di Nadolig? Oh, right. Generally in life. Caerdydd, ti mam a dad fi. Nice. Noson Nadolig yn Creigiau. Yeah, o ti'n neud Christmas Eve thing negatif yna? Yeah, fi'n lyfo. Fi'n caru Christmas Eve nosoil. yn y Creigiau. Noson Nadolig. Nosoil Fi'n doli anna fe. It's a lovely time. Fi'n dod draw, cael couple of drinks. Fel arfer mae bra... Lenny with brow bach fi yna, Branch yn dod hefyd. Branch yn mynd. So we've done the last 2 years. Yeah, it's lovely. Aww. So, yeah. 2 blwyddyn o'n i'n byw yn Creigiau, never step foot yn Creigiau. Ond o ti'n byw fel ar y cyrion? Wel, dim lawr o'r hill, ti'n bo? That's a bit of a walk, draw Creigiau, ie? Dylsyn ni wedi mynd llynedd pan ys di gwahodd. Efe llynedd? Neu'r blwyddyn cyn pan o'n i'n alone? Y blwyddyn cyn. God, time has flown. Yeah, o ti'n ar ben dy hun a ti dal ddim eisiau dod o'r pub? O'n i ben fi'n bloody diwrnod Nadolig hefyd. It was a really depressing year. Lush. Ond hwnna newid? Ydy, yay! So ni'n mynd i ti, Dad, Sam, eto Lenny, Boyd, gwylio ffilms. So be gei di fwyta? Fi ddim yn siŵr beth, probably turkey, I imagine, chos dim un ohono ni fel lico beef neu beth. Ni'n cael gwydd bob blwyddyn. Byw gwydd. Goose. That. Delicious. Ydy e? Crispy skin. Oh, actually. Mae fel... Mae'n agos... Ie, mae'n debyg i fel cael crispy duck yn yr... Fi actually yn starfing nawr. Be yw'r amser? Amser bwyd. Amser bwyd, really? Yeah, it is. Wel, ddim bell. Be ti'n cael am cynio heno? Cynio heno? Bydden ni fel ndwyo carbonara thing yma i gyginio. Ges i ndwyo pizza diwrnod o'r blaen yn lle newydd yn Dinas Powys. Shout out, really good. Yeah. Beige floor. Beige floor. I don't know if that's how you say it. That's how I'm saying it. 3 stories. Yeah. Mae'r adeilad yn stunning. Wreath making yn digwydd lawr star. Oh, cute. Don't know what that was for. 2 for 1 on cocktails. A ti'n gallu mix and match o. It's not the one where you have to have the same. Well, dyna beth ti moyn. Yeah, ac oedd nhw'n stunning. 12 quid am 2 cocktail. A pizza gorgeous.
Lovely. Really nice. Fi'n cael fish cakes heno anyway, so... Oh, good. Yeah. Lovely. Yeah. As lovely as mae fe siarad am fish cakes a pasta ni heno. Nes di ddweud rhywbeth eitha exciting I fi pan o'n i'n settle lan, which nes di ddim hyd yn... Dyma pa mor ddim into fel socials a stuff fel hwnnw dwi. Yeah. It didn't cross my mind bod Spotify Wrapped yn mynd I gael unrhyw beth I wneud gyda ni. Oh, Obviously mae e. Fel creators. Yeah. Creators, I forgot. So ni di mynd yn rhyngwladol. Do fe. Do. So UK, obviously, top one. A wedyn, Unol Daleithiau America. Hwnnw Eileen ni? Eileen ni o'r US. Fair. Yeah, I know. Ond mae'n weddol digon o bobl yn byw mas yn siarad Cymraeg. Philadelphia's a big one. O'n i'n meddwl falle Australia. Fi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gweithio fe mas, though. Efe pobl sydd yn based fel IP address nhw sydd fyna, neu ydyn nhw wedi cyfrestru... VPNs? Nah, that's not VPNs. Sbaen, Ffrainc, a fi'n meddwl yr Almaen oedd yr un arall. Okay. A fi methu cofio'r stats nawr. Rhywbeth fel 1.5k listening hours, which is something like 60,000 listening minutes. Mewn blwyddyn, that's pretty epic. A dim ond, actually, 25 episodes. That's not bad. That's not bad. So, yeah. Da iawn ni. Da iawn. Big up. And on that note, we're wrapping this up, we're done. Ond, nes di ddweud wrtho fi bod ti'n gallu fel ddim sbio. Ond bod ti'n gallu cael mewnwelediad I weld beth oedd pobl oedd yn gwrando ar ni yn gwrando ar hefyd. Yeah. Right? Yeah. So, un ohonyn nhw yn podlediad I wneud am wedi cysgu. So... Who in their right mind sy'n gwrando hwn I fynd I gysgu? Soothing tones, you know. I've never been accused of that. Many things on ddim hwnna. Ond mor ddiddorol, nagwe fel... As much as, you know, mae Spotify yn fuck o artisied lan. Yeah. Gyda arian o stuff. Yeah. Spotify Wrapped is good. Ond, ti'n gwybod beth nes I glywed? Na. Fi ddim di ymchwilio hwn digon I o bod fel 100% bod yn wir. Yeah. Ond, fi wedi gweld cwpl o bethau ar-lein yn gweud, y person nath ddod lan gyda Spotify Wrapped. Nath nhw... An unpaid intern, a woman. Yeah. Person of colour. Yeah. And... Yeah, a hefyd, ddim yn unig oedd Spotify ddim di fel compensatio hi am y syniad, like, genius yma, which is basically loads of free advertising iddyn nhw. Fel ni'n neud, right now. Ond hefyd, mae loads o cwmnïau eraill di... Defnyddio'r concept. Ddim hyd yn oed just fel... I cymryd y trend o Spotify, maen nhw actually just yn... Well, yeah, ond ddim hyd yn oed just fel, like, mae Apple Music yn neud, version nhw. Ond hefyd mae fel ASOS yn neud rhywbeth tebyg. Mae Look Fantastic neu whatever beauty companies yn neud rhywbeth. Mae'n nuts. Well, it's capitalism, yna. Ti di neud un personal ti? Ti di gweld e? Do, ond nes I ddim fel... Cymryd y mewn? Na, ddim ffynu. Wel, be o'n i'n ffindio'n rili ddiddorol, obviously oedd loads o bobl rhannu stuff ar Instagram stories nhw nes I hefyd, ond oedd pawb yn fel arfer, pan fi'n rannu rhywbeth, a wedyn fi'n gweld pawb arall yn rannu nhw, fi fel, I'm such a generic statistic. Yeah. I was actually niche blwyddyn yma. Oedd pawb arall, oedran gwrando nhw yn fel 70s minimum. 17. 17? 1-7. Ond mae hwn yn stupid, cos fi ddim wedi gweld unrhyw un gyda listening age, unrhyw beth rhwng fel 20 a 60. Na. So, well, o'n i just i wneud yn fel bod pobl yn siarad yeah, exactly. Dyna probably fel. Ond fi'n dweud achos bod fi ddim ond really yn gwrando ar cyffordd newydd, which checks out. Fi'n gwrando ar gofod o fel Sam Smith. Sam Smith? Fi ddim yn gwrando ar Sam Smith. Sam Cook. Okay, she's like 90. Ond, yeah. So, oedd hwnna di, that drove me right up. Oh, nice. Dyna ni di o Spotify. Falle dylwn ni cael byw fel Wrapped pob look, babe, ni. Be bysa, so mae Spotify Wrapped yn neud fel, pan ti'n neud neges fel... this many things. Okay, well, fi actually wedi gwybod am cwpl o bobl ble ni yn fel top 5 nhw o leia neu rhywbeth o ran podcast. So dyma ein neges ni I chi. Oh, mae fel neges o Wyllys Da, come on. Yr urdd. Niche reference. Kids Divine King's Speech, we go in, yeah. Yeah. Hei, Catrin sydd yma. Hei, Cat sydd yma. O podlediad pob look, babe. A ni deall, pob look, babe. This is so bad. Podlediadau chi. Ni mor fach. Diolch am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn. A gobeithio edrych ymlaen at lot mwy yn y flwyddyn newydd. Yeah.
Cadwch mlaen i rando. Na jingle, yeah. Dyna ni. Falle dylwn ni wneud hwnna, actually, just i roi lan fel laugh ar Instagram, as if we would ever appear. Yeah. There we go, that's our TikTok content am yr wythnos yma. Okay, nice. Good. Un peth sydd wedi digwydd ers i ni siarad diwetha yw, I can't lie, Cat, a little bit of second-hand embarrassment. Why? Ti ddim yn bothered. Ond, basically, chi'n gwybod, ni wedi siarad amdano hon o'r blaen. Un o'r ddwy yn y lesbian couple yn Married at First Sight UK. Lee. Na, Leah. Oh, Leah, we've already fucked it up. Leah. Bydd hi ddim yn hoffi ni o gwbl. Na, Leah, i fod yn dig allan o Leah all fave fi. That's why I followed her. Wel, dyna ni. There we are. Ond basically, oedd Si ar y stryd, hi nath dweud, mewn podcast neu rhywbeth. Gai dweud y stori yma, achos fi angen rhoi fel context, okay? Ti eisiau dweud e, achos... So, fi'n dilyn hi, a ma'na unwaith oedd yr final di mynd mas, reunion di mynd mas, pawb di ffindio mas, bod nhw ddim efo gilydd, okay? Okay, gwedi, a na ddweud y gwir. Okay. So, oedd hi di wneud loads o press or whatever and siarad am y perthynas and like how bad it was. And oedd hi ar podcast that turned up on my feed, cos fi'n dilyn hi. A the podcast yn sôn am hi yn mynd mas efo footballer. A genuinely, nes i'n hofio dod fel lan, cwbl wythnosau cyn, whenever it was, bod hi wedi postio, like, carousel o lluniau, and then one of them was Lily Woodham. A nes I weld hwn achos nath Lily Woodham fi dilyn hi, of course, wedi postio fe ar stori hi. O'n i fel, breadcrumbs, there's something happening. Ond then really fel, random llun in the middle of a load of lluniau. Cut to, gweld y podcast yma lle mi'n sôn, oh, I'm dating a footballer. So ni immediately tag o herbs a dweud, it's Lily Woodham. I know for fact. Facts. I've seen the breadcrumbs. It's Lily Woodham. It's defo Lily Woodham. Ond favourite thing fi yw, nes ti ddim hala that to me. You didn't like DM me. Nah, this. Make it public. Nes ti just... O'n i'n gwybod oedd ddim yn Lily Woodham, cos fi'n gwybod. O'n i'n meddwl bod y ti'n gwybod hwn. I don't keep up with their relationships. Oh, fi 100%. And I'm in it. Hanner ar gyfer y pel-droed, hanner cos fi'n hoffi fel... As rams. I just like the gossips about all hefyd, can't lie. Ti'n human. I'm only human. Yeah. And anyway, my Lily Woodham, I thought, quite famously, and obviously not, yn mynd mas gyda un arall o Tîm Cymru. Oh, I know. Charlie Escobar. Yeah. Mae'r ddau o'n nhw'n beautiful. Maen nhw'n gorgeous gyda'i gilydd, Cat, fel maen nhw wedi bod ers blynyddoedd. So pwy yw... So, ond ti'n gwybod pwy mae Liam yn mas gyda? Cos nes ti DM-io fi wedyn dweud fel think it's... Mae'n chwarae Everton. Fi ddim yn mynd i gofio, ond mae'n chwarae i Everton. Well, anyway, pan nes i tag o ti yn dweud fact, Lily Woodham. So ti'n meddwl Lerpwl, ond the thing is, ydy hi'n nabod Lily Woodham, achos... Mae Lily'n chwarae... Na, mae cariad Lily'n chwarae i Lerpwl nag yw i. One of them plays Mae Lily'n chwarae i Lerpwl. Mae Lily'n chwarae i Lerpwl. One of them does. Fi'n cyffuso. Yeah, fi'n meddwl. Wel, nath Leah... ateb, comment fi. I freaked out. Pan nes I weld bod hi wedi ateb, bod hi fel... Cos nath hi ateb yn really gyflym. Bod hi fel, she is quick on the gram. Nath hi ateb fel, no it's not. Chwerthin. Laughing face. A nes I ateb eyeball side-eye emoji fel, yeah, whatever. Like, okay. But then she liked that. So I was like, okay, we're good. There's no beef between me and Leah. Because I love Leah. Oh, so funny. Achos o'n i fel, it's not. Like, straight away. A mae'n mor annoying. Achos o'n i moyn bod yn fel, I know it. I'm the first to know. Because pan nes I weld y llun, o'n i fel, oh, let's say it on the pod, so then it's out there that we called it. Mor funny. Dyna pan nes I publicity. I know. Not at all. Falle just fringe agora. Well, os mae... Fi wonder faint mae'r Everton players a'r Liverpool players yn chwarae yn fel hang o mas gyda gilydd. Because they're all like female footballers in Liverpool, in the city of. Yeah, probably. So ydy'r rivalry yn eitha fel Man U, Man City, neu dim really? Well, na, Liverpool Everton. Huge. Oh. Huge. Yeah, ond yn gyffredinol, mae football menywod yn lot fwy, they're a bit kinder to each other. Yeah, mae yna llai o agro. Llai o testosterone. Well, yeah, llai o just pawb yn cwmpa mas gyda Well, ife Everton man Leah yn supportio?
Maz Pacheco fi'n meddwl ti'n dweud Oh, that's the one. Sy'n chwarae Everton, yeah. Yeah. Mae hi... Ond mae'n ffynnu, cos mae pawb arall yn comentio dan y post yma. Maz. It's Maz. A wedyn mae hi ddim yn comentio dim byd yn ôl iddyn nhw, cos mae ddim eisiau someone to confirm o deny. Ond gyda ti mae fel, na. Lily, no, it's not. Really funny. Well, Really funny. Nes i joio hwnna. Yeah. Leah babes, if you're ever down our way, we'll show you around. Yeah, a os oes unrhyw un arall eisiau rhoi unrhyw fel inside scoop i ni am fel pel-droedwyr. Yeah, well, she cares, I don't. Fi'n really care os o just... Os oes unrhyw un mwynhau o fi fel detective. Then newch hwnna. Yeah, no. A byddwch chi byth yn ffeindio mas y gwir. Cos fi haven't got a clue. Mae fel fan os yn dweud, nawn ni trio ffindio mas pa yw Huns Cymru, but let that go very quickly. Wel, fan o'n un o'r pethau arall nath ni wneud yn died on its arse. Fi'n just i'n hoffi amdano fo. Ti'n mwyn bite o'r cookie? Can I just wait, sorry. Nath ni wneud yr whole shebang yn y Penblwydd episode y cychwyn. No one's had a bite of the home-baked cookie. So, can I just say, tiramisu cookie one? Tiramisu Yeah, cookie? ond mae fod cael fel a mascarpone and stuff at the top. I just couldn't be arsed. But that's the best part. Oedd e fel chwech o'r gloch neithiwr. So much coffee cookie nawr, then. No, but mae'n stunning, right. Okay, fi ddim yn mad for coffee. No, ti'n methu barely taste it, and it's an espresso, so it's good stuff. Okay. Decaf. So soft, ti'n methu hyd yn oed clywed ar y mic. Mae rhai pobl yn mynd i gysau hwn. So Nice. fi'n mynd i stop it. Mae fe'n really nice. Diolch. At least keep that in there, the compliment. Okay, mi nai. Okay, o'n i'n meddwl bydde ti'n joio hwn. You can correct me if I'm wrong. Oh, I will. Ond, nes i ffeindio... I have no doubt. So, nes i ffeindio... Sa'n mynd i ddod lan ar TikTok fi, Instagram, fi ddim yn gwybod. Ond wedyn nes i gael Google bach. Mae rhywun wedi creu rhestr. Gwefan o'r enw Autostraddle. Fi ddim yn gwybod beth maen nhw'n neud nac yn gwerthu. Ond, maen nhw wedi creu rhestr o'r top 100 lesbian names. Oh, love. Ble mae lot o bobl gyda'r enw yma. And do you know what? Fair rhan fwyaf. Rhai ohonyn nhw fi fel yn bit rogue. Okay. Ond... Ydy Catrin anna fe? Nah, I suppose it's quite niche, yeah. Na. Ond, ti'n gwybod y rhif 2? Rachel. Na. Oh. Sam. Samantha. Oh, my angel. Yeah, I can see that. Mae'n really funny. Mae'n dweud note bach. Fi ddim wedi darllen rhaid o'r blaen, by the way. Mae'n dweud... So, number 1 yw Alex. Oh, yes. A mae'n dweud, whether you're gay, kind of gay, or just know gay people, you know a gay person named Alex. So, ydy pob un gyda note bach? Because that's a lot of notes. Fi wedi bod mas gyda Alex, briefly for a month. Oh, nah, fucking hell. Ges I girlfriend of 2 years already, Alex. So 2 Alexes. 2 Alexes. One was very short-lived pan ni'n fel 18. I was, un yn uni, Alexia. Oh, still counts. Yeah. Alex, for sure, yeah. Ti'n gwybod mas gyda Alex? Neu deitio? Na. Na. Okay. Fi ddim yn meddwl beth na lot ar y rhestr yma fi wedi mynd mas gyda, cos ma... Cymraes neu dim i ti? Until recently. Well, na, mae just quite a few pobl fi wedi deud gyda'r un enw. Oh, yeah, true. Dyma beth mae'n gweud am Sam. If you give birth to a lesbian, you might want to save yourself the ink and not bother naming her Samantha because she's going to drop that anther like a hot potato. If Sam was here, she'd give us a dead mum joke now. Well... Sam. So yeah, Sam. Samantha. Yeah, am ages ar y cychwyn o'n I literally just yn galw hi'n Samantha because I just couldn't bring myself to call her Sam. O ti'n galw hi'n Samantha am ages? Samantha, full name. A fi ddim gwybod pam? Sa'n gwybod pam? No, actually, nes i ofyn i ti and then you told me. Ti'n cofio beth nes ti ddweud? Na, fi ddim. Fi just yn licio dweud Samantha na. Oedd achos oedd ti fel na fi eisiau fel girl name. Because mae Sam yn atgoffi gormod o'r bachgen. Yeah, and I was in my ick phase fyna, o gwmpas bechgyn yn gyffredinol. Yeah, no, fair. Mae Modrip hi gyda really cardiff accent, a mae hi yn full name hi pob tro, ond mae mor lush, mae fel, Samantha! Samantha! Yeah, ond dwi beth yn Sammy na? Yeah, mae ffrindiau hi'n galw Sammy, Manff, maen nhw'n galw hi. Yeah. Manff. Hwna'n unigryw. Ydy. Hefyd ar y rhestr Ellen, I think mae hwnna'n mwy achos... Ellen DeGeneres. Maen nhw'n stereotype o nawr. Ydyn, ond fi hefyd yn nabod cwpl o Ellens. Wyt ti? Oh. Right, so ti di mynd mas gyda cwpl o Lauras sy'n, yeah. Fi di mynd mas gyda
cwpl o Beths. Oed? Yeah. Rachel's a common in general, this is the thing. Wel, fi ddim yn abod dim un Rachel arall. Rachel, Beth, Alex, fel literally enw fwyaf common fel merched, really, for our age, fi'n teimlo. Na, fi'n teimlo fel like, lot o Kate a Katie's a stuff. Bit, ond dim yn hoiw. Well, na, that's the point. Pam dyn nhw ddim yn hoiw. Katie Louise is given fel, Yeah. loves Wine Street on a Saturday. Don't we all? Fi beth i bod. Well, then you can't judge because my own lovely. And I'm not judging. Jen? Jen, yeah, I can see that. Been on a date with a... I ti, yeah. Oedd e'n hun? Na. 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 Fi'n ond ysdiofn hwnna fi ar y pryd. Ydy be? Fi'n ond ysdiofn hwnna fi ar y pryd. Jen, it gives 40. Na. Okay, un mwy. Give me like really good Variations on Al, Alice and Ali. That's just another Alex for me. Al, Ali. Oh! Rhif 12. Oh, my cat. Ni yna. Kate, Katie, cat. Yeah. Mae cat yn, fi'n meddwl bod cat yn, I'm not much of a cat, ond... L-word, like neu unrhyw sioe lle mae yna fel rhywun sy'n slightly quirky, neu indie, they call her cat. Yeah. Yn Americanaidd yn ymwedig. Ti'n iawn. Rhywun sy'n gyda bach o edge. Yeah. Usually some tattoos. Yeah. Ond mae cats fan hyn, it's like cats later. Yeah. Achos os ti'n American a ti ddim yn edgy, then bydden nhw'n galw ti'n Katie. Yeah, dim cat. Neu fel Catrin. Full name in. Yeah. Ond fan hyn, fi'n meddwl mae'n whatever. Whatever goes, isn't it? Whatever goes. Ond yeah. Wow, enlightening. O'i ti, so tro nes ni'n recordio, bydde penod Nadolig ni. Yeah. O'i ti moyn neud £5 Secret Santa yn gilydd eto? Okay. Yeah. Okay. And this time I want a bit more creativity. I appreciate the Terry Chocolate Orange, don't get me wrong. Ond, nath ni ffindio... Nes i gael rhywbeth arall i ti? Do, nes i gael rhywbeth arall i ti? Lipsil. Do, excuse me. Ond ges i, Golden Retriever thing i ti. Ydw lan? Mae'n y Kevin. Na, mae rhywun yn ochr. O'n i di, originally o'n i eisiau gwneud fel snow globe gyda'r Golden Retriever, but it all went tits up. So nes i ffeindio snow globe the other day, actually, pan ni'n neud decorations. Okay, cool, yeah. That's a deal. Na ni'n neud 5 Secret Santa. Creadigol. Creadigol. Get yourself down, I'll be craft. Ti'n gwneud siop yn Nadolig ti? Do, all done. Fi'n gwneud dim byd. Ti ddim, mae dy fi Secret Santa gyntaf fi fori, so... Wyt ti'n mynd yn gyntaf ti? Sa'n yslysi? Pobl gwaith. Fi off gwaith ar ôl i Gwener. Fi off am Nadolig. Cychwyn wrthnos nesaf. I know, 2 wythnos off. O ti'n jocan? I saved up our annual leave. Wel, i fod i dig, o'n i bod mas o annual leave, ond wedyn achos nes i gweithio yn Swister, I got that back. Be ti'n mynd i wneud? I have literally, fi'n mynd am bwyd fel pob bloody night. I'm fed up. I love it. Fi wedi cael 2 noson fel bwyd mas yn barod am Nadolig. Elganos, stunning. Nice. Beige floor, stunning. Mynd Tîm Madeira, wrthnos nesaf. Oh, hefyd nice. Yeah. Secret Santa Fori. Party gwaith, ti wedi cael party gwaith eto? Fi nos iau. Ti wedi cael 2? Fi wedi cael un Radio Wales ac un Radio Cymru. Yeah. Still in the old gang. Yeah. Straddling. Yeah, pretty much. Yeah, just loads and loads o mynd mas am bwyd. Just stunning. That's what you want. Lovely. Nice. Well, yeah, okay. Nadolig tro nesaf then. Yeah. Mae dy fi bach amser off just Nadolig, ond ddim lot. Dim lot. Dim digon o amser i ddim hala fi bach yn poeni bod fi ddim di cael annog neb eto. Oh, shit. But I'm fine. Well, worst comes... Well, dyna beth mae Amazon a fel online shopping am. Wyt ti a Sam yn gwybod beth chi'n cael eich gilydd? Yeah, ni'n neud rhestr yn gilydd. Mae dyn ni budget a rhestr. You may as well buy it yourself then. Na, achos, well, rhai hon o fel, rhai di Sam prynu hun, achos hi sydd gyda'r Amazon Prime. So rhaid fi danfon link i fel, can you just buy this, not transfer you? Ond mae yna couple o bit surprise. So ni'n neud stock yn yr un, a mae hwnna i gyd yn surprises. Nice. Ond fel y prif anregion, ni'n neud list. Achos fi, ti'n be wef, mae dy fi trauma o mam fi yn prynu anregion fi pan i bach, and she just didn't know me. Bless her heart. Ti ddim yn sgwennu llythyr i Sean Corn? Pan ni'n bach, that's on you. Na, pan ni'n bach, pan fi'n teenager. Ti angen sgwennu llythyr i Sean Corn? Yeah, ond ni ddim eisiau gofyn am stuff, cos, you know, mae'n rhaid i brynu fel 6 pobl. So it was just like... Ti benni lan...
Yeah, ond oedd e mwy fel the accessories around the main present ni fel, I'm never going to use this. So nawr fi fel, I plan what I want. Oh, chwarae teg. Yeah. Ti'n neud surprises cyfan gwbl gyda TRH? Fel... Fi jyst ddim yn gwybod beth ethnic llynedd. Ond surely fel troi'r blwyddyn bys chi wedi hintio i'ch gilydd? Kind of. Yeah, fel mae dy fi note o fel stuff mae Sam di dweud trwy'r blwyddyn, and I'm like, okay, remember that. Yeah, ond ti'n teimlo fel penblwydd ti'n newydd fod? Yeah, ma fe. So fi fach fel, fi Wel, hefyd. mae un Sam yn waith, cos mae penblwydd hi 4 days ar ôl Nadolig. Oh, ydy e? So beth, 29th? 30th. Oh, 5 days. Quick math. 5 days, yeah. Oh, Ond ni'n mynd i ffwrdd gyda ffrindiau hi gyd o Ponty. Oh, lush. It's going to be wild. A so fi wedi trefnu secret, she doesn't listen to this, secret casino night. Be chi'n mynd i... Ni'n neud casino night. So fi wedi bod yn prynu, fun. like, roulette table, peth fel na. Oh, class. Well, that's sweet. So, yeah. Oh, joio. I know, diolch. Wel, byddai'n gweld ti cynnon. Yeah, we've got Christmas to get through first, love. Okay. Yeah. Nawn ni orffen y cookie yn banta ni. Yeah, lovely. Lovely. Diolch am rando. Diolch am rando. Penblwydd hapus i chi hefyd, pobl sy'n bod yn rando am flwyddyn. Happy anniversary. Penblwydd hapus i chi. Yeah. Here's to another year of joy. Yeah. Ti'n ma be? Treat yourself. Prynwch gacen i ddathlu ein penblwydd ni. Hei, neu, dewch draw i ti achos Catrin Herbs, mae dy fi box llawn cookies dal i gael trwy, and I can't be doing it myself. Stunning. Yeah, dewch draw. Unrhyw bryd. Yeah. Ta-da! Please, please, please.